Bog svima, ja sam Tihana sa bloga Just Cake the Cupcake i ovaj tjedan se zabavljamo sa KitchenAid Artisan blenderom i radimo smutije. Za ponedjeljak sam odabila jedan energični smuti u koji ide ananas, avokado, led i špinat. Ako ste ko ja i ne volite jesti špinat, a špinat je jako zdravi, onda vam donosimo ovaj odličan recept gdje nećete niti osjetiti špinat. Započet ćemo sa ananasom. U blender stavimo ananas. I dodamo malo vode. Nakon toga nam nalazi avokado. Isto namirnica koja je jako zdrava, a nije na popisu mojih favorita, ali ovdje se neće sjetiti. Nakon toga dodajemo, ajmo reći, 2 šake špinata. I na to dodamo par kockica leda. Kad smo napunili blender, kliknemo na 5. opciju koja je shaker za shakerati i pustimo ga da radi svoj posao. Zeleni smoothie je gotov i možemo ga poslušati. Maknemo pokupac. Iako možda ne izgleda tako primamljivo, zdrava je za to. Dobar tek!